Jak pljusak spustio se juče u večernjim satima na Vrnce, pretivši da ugrozi doček koji je organizovan na Banjskom trgu. Međutim, nebo je očigledno uslišilo molitve i organizatora i nekoliko hiljada ljudi, kako Vrnčana, tako i gostiju, koji su od 21 sat na promenadi kod Vrapca uz kuvano vino i šumadijski čaj u sjajnim vremenskim uslovima na temperaturi dobrano u plusu uživali u novogodišnjem programu hvatajući ritam uz vrnjački bend Bone Shakers. Zadatak vrnjačkih rokera bio je da naprave radnu temperaturu i uvod u centralni deo večeri, odnosno nastup jedne od najpopularnijih rock grupa svih vremena na ovim prostorima, Riblje čorbe. Bolje vas našao i hvala Ivanu što nas je pozvao ovdje da dođemo i obećavam će biti dobra svirka. Obećali su veliki spektakl, držimo vas za reč. A vidjet ćete sami. Neka novogodišnja čestitka za gosti Banjčane? Sve najbolje, puno ljubavi. Ja ću da pevam, posljednja pesma o tebi, jedino moje, ja ratujem sam, samo su neki od hitova koji su obeležili epohu ovog benda koje je publika sinoć s oduševljenjem primila, a koji su se smenjivali do iza ponoći. Iz turističke organizacije Vrnjačke Banje poručuju da je program realizovan u saradnji sa lokalnom samoupravom i uz pomoć banjskih privrednika i da će oni već danas početi sa pripremama za sljedeću manifestaciju, a da je ovo bio njihov način da još jednom čestitaju i požele svu sreću u 2016. i Vrnčanima i gostima. Ovo je poklon opštine Vrnjačka Banja, ali i lokalnih privrednika koji su pomogli kao i uvek organizaciju ovog koncerta. Tradicionalno novu godinu u Vrnjačkoj Banji dočekujemo u našim hotelima i restoranima gdje su pobedni kapaciteti, a srpsku pravoslavnu novu godinu uvijek dočekujemo na trgu. Ove godine, za razliku od prethodnih godina, imamo dosta gostova iz Bugarske, Makedonije koji su došli i koji su, kako možemo primetiti, oduševljeni ovih koncerta. Ratujem sam! Pored programa na trgu, doček je organizovan i u banjskim restoranima, u kafanama i klubovima, a tačno u ponoć tradicionalnim vatrometom i zvanično u Vrncima je obeležen početak nove godine po julijanskom kalendaru.